bugra Jisu Kristoni ungbai jotono khakam yaparai lamsoko hati bar saromai recording khlaimania busy day kisa besak hamya untong mabai haipan kaitor haina hai jora ropika bani kokno srengwani te wan solai ani bagai ani bai kaitor no hambai tebo je nai tongnai te kaitoni kok thaino hamjaknai rokna jotono hambai ro te sanani musungo pada sung omai kena serenggai kaitoni je simani no kubui ke siwi sung ukubui no sung buino bukhnaro thai buino bupir thai ke kaitor chungno tebo hamari khlaiwana ang poito khlai pada chana neskang suriwan bogra kaitor no hambai ro nini hamjakma nibagai sung no muito khlaimana nini hamjak mani bagai sung nini thani phaiwani sini hope sung tabok engkha hani bai kaitor no hambai tebo o sungsar tongsa podre pod kosto tekto jengja kepleng ngai tongo haipan kaitor sini asangka nengbai salsa sung malai nai te neng tongmani jagawo sung tongwi nai je jagawo mungsa kosto tekto kri aro jaga sung molbum romni bagai tongwi nai kaitor no hambai ro tebo o sungsar tongsa sung nini kokthai no surenggai kharagai no kainani no khabai naisinggai tongmani kaitor no subani tebo jeni sereng thani wanang nini pholabai kol padi nei bugra Jisu bai surisan amen ke padi tini first John to ye sereng lain first John puila John suine ingka Gospel John yakaba kotma kaham John no suinai borok ekaine ge o koktun sujak maningka puila century ni first century ni paithak diki tabograndi 90 yakaba 70 to 90 om hai 80 roko ngai ga omo sujak mani purpose get mani bagai mono sujak number 1 ka kaitor bai te kaitoni besar rok bai ke fellowship khlai dong nai obno sironani bagai fellowship tumabu ba bai ke fellowship khlai nai bono phurang nani bagai yakaba bono sawani bagai ge te kaisa reason unka te Christian rokno sumsok ni yakni bai ke kateroi tongnai yakaba sumsok Christian rok bai ke sumsok ni yogi tongnai bono bengoni bagai ge third number reason unka 3 number karon unka jengno Christian rokno bai ke tamane false doctrine yakaba jaya phurungnai rok ni yak ni bai ke yok manai bonotui phurungmani ke jeng Bible belekena serengani nango tamane mole Bible sereng yang ke podre pod interpretation buibul phurung phaibu bujiliang sinai nge jeng je pore probu bull interpretation engai mano Bible ni background ba tamani karonoi bono sujaka sebano suikya bono sung bujiya ke jeng right interpretation maya engai mano hani bagai Bible no sung serengthai kahang ke bujitai tema purpose sebano sui background tambu bono sung kahang ke serai ke bujitai ageo ang room bijap no sung sereng laika genero motamuti aro manbai kana beba Bible Genesis ni jimi funukjak mani jora Jisu Kristo no yaksi sulho New Testament ke yaksi sulho Jisu no angke smai ka samo haina Jisu no yaksi suloi no funuk ba Jisu no bebak ni Jisu no kacha bono to ine bebak no sujak mani smai ka sangten smai ka talangten
बाइबेलाव निरक्षिबायना मैथ दंबायना 66टा बुक दं 66 बुक्स आवनो थांसा खलायै अबनो बाइबेल ताबो जेनेसिस एक्सोडास लेविटिकास नाम्बार डिटरनमिस अमाइके पाइथक जरा फुनुकजाकमानि थुं मिलेवै 66टा के स्माइकसा उनो 40टा 39 स्माइकटाल 27 के जतो मिलेवै 66 के baksa u Bible o baksa ba itihas nga ba lai buma ke baksa ba prophecy diari ni kok suimani ma diari prophecy mane ne bus kango tamang nai bono saklai mani nga te kaisa angka kotma kaham ronde mathai Mark Luke John ongka kotma kaham nga te angka chithi nga ba koktun tawron di Corinthian, Ephesian, Galatian, Philippian, amro ungka bebag ne koktun. Piaba o bebag boy ni ne juda nahor mung tong, juda purpose, juda nahor mung te tomane bagi bonusui boni one sok mung juda tong. Of course, bebag Bible ne nahor mung ne bahai ke borok no Kristo ni thani tobonai bona aso piaba bono kare ne te poti Bible ne juda nahor mung tongo the purpose different purpose but specific purpose tongo ke tabo rondi example John Sumani kotma kaham bongka mutangjak mani no focus kayu bahike borong mutangjak imanai bahike borong molbrum nilang mamani manai bono faroi focus sing aranu ke tabokron di samung goseng pori kangke temang nai samung go pori kangke sing lugu pila sekang Kristen nai rok jisuno yasak nai rok temang engka borok ni lai buma no sing nugu kosto manka bahike omok motha eri phaikya bono sing sawi mana ke omaike sing nugui mana ke pot ang tepron chaka janija chithi koktun ba laibuma ungten borokni nahormu ba purpose specific purpose tong ke smaikasa woseng naikang ke kabang kuknu temanuk nai prophecy bab bani ko waje ke bab bani ho diari dok saklai mani bus kango tuma bomot nai obon tuyi samani smai katalong ke seng nugu kabang kok nugu koktun tabok ama room ni simi romui na bebag na koktun amojara paithak jora phunuk jangmana kare ke seng koktun kabang kok nugu oro charta gospel kaisa angka prophecy abongka phunuk jakmani je kaisa laibuma abongka samang tepron saka ngete bat bakin ke bebak na koktun ke piaba u koktun rong ni bu bebak na juda na hormon juda purpose tongo ke omohai na bebak boy ni na juda na hormon tabo Genesis engka baike kaidor sungsano snamka omono tu jeng siwi mana nge borok munui so baike sengra kha borok ni cengra kha dema engka baike sumsok hagra kha bebak ni yapang na jeng Genesis onogo hani bagina yapang ni busung kobro wai bumung pharjak seng nugu yapang bebak ni yapang jeng aro nugo ke neng bebang ni yapang aro jeng nugnai ke gos kotma kaham John teman bagi suijak ke ante prun saka baike seng mutangjagi manai molbrum lang mano baike manai bonu tuyi seng aro focus kaimani nugo ke hani bagi seng kotma kaham ni ke good news seng kabang ku boronuk male John sumani kotma kaham aro jeng uboyo na kabang ku nugo tabok Bible hai ni so
John chapter 1 verse 29 iko na hodik kai tun mera besa sungsani bebak sumsono rujuit langka amo ko tuma ka have good news tone mole sungsani sumsono bo rujuit langka sungsar bo te sumsok kriya engate ke good news tambo bo anggur butu nungbai kuso tiyani sekan gosaka paishoka tama paishoka sungsani sumsok no nakari ro paishoka te sumsok nakar jagya kriya ini amo good news tabo rondi je borok jelo tongnai nini je saja tongmani bebagno muku ngbaikha boni bagi bono good news haire kachini bagi bono good news nakari ro baikha paishoka nisa ke mathai sujak mani engka borok ro jisu kristo no raja nei siro ne bagi raja bo bebagno bustum nai tamonla raja bustum bebagni jisu kristo engka raja ni raja bebagni raja bo boni thani bebagno authority boni thani bebagni phan bo salsa jono bustum nai bono siro ne ani bagi Matthew chapter 28 verse 18 by 19 no sangmando ara haini sawo bebagni phan ani yago rojaka sungsani phan jogno hani phan ani yago apa roiroka bo sungsani bebag no bustum nai hani bagi borok rok bono kiriwi boni thani phaithung obo nayo hani bagi se Matthew sujak Matthew jisu kristo no raja nei phunugui sunglugo ke bible sawo joto borok no kaito kristo ni thani rothai tonle bosini bagi rokha hani bagi sung bono rothai tabo sung kisisa sumso tongibo sung rothai klayo kaito no sumsok ni rothai sumsok bangke tama bible sawo paper beton mritu sumsok klaike mathui nai ge kisisa sumsok tongbo sung nor morkeo masok nai phiaba obono jisu kristo sungno phioka hani bagi sung boni thani tabo rothai bible sawo Matthew chapter 5 verse 26 otmaisa English ong kahini sawo you will not get out of there till you have paid the last penny pai thak ni rothai no robaya sak ni ro aro ma tongnai aro boro morkeo ge borok bebak borok munishoni lama nang morke jisuno maya sak joratei bebak borok nang lama nang morke hani hai Matthew sino purungo jisu kristo bono khoroksa Jews ro naisin tongmani borok no sumsok ni yakni phiok nai nei borok naisin tongmani borok no je diari rok saklai langmani kok no tui borok naisin gitong abongka jisu kristo borok raja ni raja nei bono jisu kristo pari tau sung hani hai kibuli kangai pisne tak first John tomani bagi sujakha bono wansok thai nge sebano sui temani bagi sujakha te sebano ukok tun sui abo tabo pari sing poli layana John chapter 1 verse 3 by 4 first John chapter 1 verse 3 by 4 ang boyona jeng apa te bini sadla jisu kristo bai thangsa ke tongma hai norok bo jeng bai baksa borok bai thangsa untung nei se jeng khanama nukmano norok nobo mas sawo jeng tongthok suk na bagi se omono suiwo jeng mana English bai ke hai ni sawo English by Kesawo, we are writing these things so that you may fully share our joy. So, koktun suimani inka, niro ni Khatung mani tongtok mano, by salayui share klay mana ni bagay. Nisho. Hai bag siwani nangnay, omo first John sujak manika je kebu ke kai tono maza
yakeba asai katal ungjak yakeba mutangjak borokno uchithi suimani se mothano o je gijao phainai haino baptist nanai obaya je kubu ki asai katal ungjak borokno u koktun suimani se hani bagai obo kokno jeng busi khangke sini temanai omno pore pro jengno boi ulta pulta purung phaibana purung maliyang mane nono lama kororo maliyang sinai neng kahangke busi nai ngen neng lama busi yang ke lama koronai temanai mulai kebang ma borok verse 9 no chapter 1 verse 9 no to ye purung phai kamai ye orok temasya jeng mo thangja ko ni bagai sagni sumsokno gosiwani na nai ni orosa piaba obo subana sui already mo thangja already kaitoni busa ungjak already asai kata ungjak borok no koktum sui mani se general kisung no namaya omno chung non christian rok no koktum sui mani ya tamangke je christian already kubu ki christian pano mangdari christian ya kubu asai kata ungjak borok no sui homani bagis hani bagini chung omo haike kahangke tomani bagi sui subana sui background tambu bonosilangke jeng mana neng serai ke businai te right interpretation manai te buinono ulta pulta purung phaibu neng romoina manai jeng jeni motharago tomani ba ta ulta pulta purung jagi bu romoina ma yangba tomani male taw ama kai to rokni ko mo purung nai roktom tomani male nini background neng bu busia borok Galatians chapter 2 verse amar no 16 rokno romoi purung Jerusalem ama Jerusalem Abrono again saka asik puno saka kopang nai haibana temma o Jerusalem temano sa o borok ba je individual no samani kogia abo zaga no samani kokse of course ani video khaijak tongo je nainam sunara ke naimang dia naya khorong ke aban tini oros ang samani musumani inka seng sibano sui temani bagi sui nahor mungtabu bono seng siwani nangai okay jeng right interpretation bible ni right onuba jeng mani manai okay omo jeng o koktun mothano te je borok kubui ke asai katal unjak bono romani sui hormani hani bagai jeng u koktun no pore woi u koktun no pore mabai jeng sini mothao jengjal ungtong mani problem ungtong mani te temanai podre pod jengjal ni yakni jeng mana jengjal no jeng sokomori manai ba solve klai manai ge kaido omonai christian ro mothao podre pod jengjal wo phana tongi mano obono pore woi omoni bisingte o kokton bisingte boro o problem no solve klai mantheng hai bagi se o kokton suyo okay our main purpose pila John first John no sujak mane asai katal ungro wani borok no molbrum brum langma maro wani ya borok no muthang wani biya tamake u first John sujak mane inka bahai ke jeng kaitoni busa mane yagulo kaitor by fellowship khlai dongnai kaitor by tamane kha miliwi tongnai bono tui se u koktun su tabo pilaskan jeng wansuk tai bahai ke kaitor by sen kaitor ni thani ba kaitor by sen khatungui tongui manai verse 4 seng tei nuka ortamaisa we are writing these things so that you may fully share our joy or you may that your joy may be full nirni khatung mani kaplang ngi tongtheng nge ba kaitor ni bising tui kaitor bai seng bai ke chini khatung ma kaplang ngi tongi manai obo fellowship ni bising tui seng bai ke nok nu khungo seng khatung mani kaplang ngi tong thok mani kaplang ngi tong je pro nu khung beba malaye share khlai leyo ang omo makha omo paikha
omo jiti paikya omorok salaikya ke beba salaikya tabu srai rok school tama ungka bupa office tama ungka buma tama khalaikya tama sungka abro bono beba salaikya obono fellowship ke obono khatungui jeng tong je pro jeng khatangsa ke khatunglai joto khabaksa ke tonglaikya ke usungsaro gubui ke khatung mung gurui ge gubui fellowship gurui jini fellowship ungka subrai Jisu Kristo bai simise jini gubui fellowship abose gubui khatung mung tabo jeng bahai ke u fellowship o jeng phaimanai u fellowship jeng khlaimanai. How can we have the fellowship with God? Bahai ke jeng kaito fellowship khlaimanai. Puilas kang abo ni nang mani ungka jeng kaitor bah kaitor hai ungani nangai tabuk jeng rondi nung rondi musuk bai musuk fellowship khlai pung bai pung fellowship khlai pung bai musuk fellowship khlai meya tamale pung ni tongmung nu juda musuk ni tongmung nu juda wok ni tongmung nu juda sui ni tongmung nu juda ke omo hai jani ja ngese fellowship khlai ma ngese jeng tabuk tamabu jeng borok ko naikang ke kaisangka gethoi kaisangka gethang mane phola gethoi phola gethang haibla chini borok ko jeng bible ni tui nai ni kangke jeng asai kangke na phola gethoi ke asai jepro Jisu Kristo no mano chini phola thangso hani bagai bible sa John chapter 3 verse 3 otmaisa asai phia ke kaitone kha ke bo nugi meya jeng asai phine ni nangai ge bai ke asai ke ta First Peter chapter 1 verse 23 otmaisa aro haini sao jeng kaitoni thangplaini kok bai asai phika kaitoni kok no khnama bai borok poito khlaima bai jisune yachakma bai jeng phol chini phola asai chini phola thangso kaitor ungka gethang kaitor bai fellowship tongan fellowship khlaina ni ke jeng gethang ngani nangai chini phola bu gethang ngani nangai spiaba jepro adam sungsok khlayo chini phola thikya borok beba borok munishoni phola no gethike bo achai nge tabuk Jisu no man kmani yagulo chini phola thangso nge Jisu no kubu ke yasakma baise jeng kaitor bai fellowship khlaimano jepro jeng chini phola thangsao jeng aprono kaitor bai jeng fellowship chini fellowship jengo tumanle aprono chini phola thangsao tei kaisa gethoi borok gethang bai fellowship khlaimi gethang bai fellowship khlaimi actually gethang gethang ni loge tongkhang nai taman nai gethang kiskiri jaknai hebla gethoi na giseng thang sawani nangnai ngate kaisa kai dorungka pohor ngeseng kai to bai gerengei fellowship khlai tongoni ke jeng pohor tongoni nangnai jengbo pohoro fainani nangnai tomane pohor bai menak thangsa tongi meya je jaga pohor tongo aro menak gerei ingi tang menak manena aro pohor gerei ngeseng kai tongka pohor kai to bai fellowship khlai tongoni ke jeng pohor jengbo pohor ni borok ngani nangnai tei pohor ni borok manena jeng to pohor ni borok already ingkha jepro asai katal engo haipano jeng sini sabreng ni sungsok no jeng huwei geseng ke tongoni nangnai jeng geseng ke tongyang ke kaitor bai close fellowship ni meya jepro jeng asai katal engo fellowship jengkha haipano sini sungsok ni bagai bobai fellowship jeng mane hachal ngi phana mana tawrondi jeng jepro nukhungo asayo bupa jeng bupa buma bupa ni besa buma phoi jeng fellowship khlaimana haibana jeng buma bupa ni kokna ya ngai kokba srai buma bupa ni kokna ya ngai podre pod haya khlayo buma bupa ni bumung nosto khlayo nge nang oboshoi utsarai buma bupa bai tomang nai close kri ngai jepro buma phano kiri re ngi dong nai ide khongjak lang no de khorai jak lang no omakhai
피아바 능 꼭나위 동칸게 아 제파나노 하니 그바게 아코 위 하니 동이바나 문색 기리마니 그래 그러니까 하이는 제프로슨 숨속 bai 까기 동마야 오케이 जों 부사파는 가이드는 부사 응이브 जों 보바य close fellowship खालामनाया हानि बागै जों 숨속 bai 까기 동나 नांनाय fellowship खालाय continue खालाय दंनि बागै दा बगनदि पिलांके walk by तमनाय मेरा fellowship खालामनाया तमनले walk tong thokjamoni jagana juda मेरा tong thokjamoni jagana juda अमो हायनो जों मोथांजाक यांके काइतो fellowship खालामनाया पियाबा मोथांजाक मनि यागुलबो जदि जों संसारनि तंमंबाय गोदालै तंखाके काइतो नि fellowship जों बुखा तंथगुइ तंमया होननाय तमनले काइतो का पहो गजों मनागो हिंनि तंखाके मनाक मनि तंमंगो संसारनि तंमंग माने मनाक मनि तंमंग आरो तंगुइ तंखाके काइतो बायजों चालै दंनाय verse 5 chapter 1 verse 5 थांसनाय 5 नि verse 5 by 7 आरो साव काइतो ओंखा पहर जों बिनि साजलानि थानि खानावै नरकनो सामानि कक ओंखा अमो काइतो ओंखा पहर बिनि बिसिंगो किसिसा पानो मनाक माग्रै तमंनो जों बोबाय थानसाके तंगो नै सावै मोनागो तंके जों कगबो दै सामंगबो ताताल उमा कलायो नामके तमंग बो पहरो तंमा तैनो जों बो पहरो तंके जों किसिं जों थानसाके तंमा कलायो पिया बिनि साजला जिसुनि थै जिनि बेबाक सुमसकनो सुसावो अरो संदो जदि जों काइतो बाय fellowship खालाय दंगनिके जों पहरो हिमनानि नांनाय तमनले जों काइतो ओंखा पहर जों मनागो हिमतुतै आं काइतो fellowship खालाय दङ नै सानाय बरकके ब दालार सानायसि निसे लाया बरो ब ताताल सामास कलायो ब दालार सानायसि तमने बोले नों मनागो हिमतुतै नों माने सुमसगो तंथकजाक तुतै नों काइतो fellowship दंनाया जों पहरो हिमै दं हमनि ताबो पहरो हिमै दं माने नों अमहाय नों ताउरदि बाक्सा बरके अमहायके वानसगो पहरो हिमो माने नों सुमसग कस खाइलिया सुमसगनि कम माने बे काइतो माने यागलो सुमसग खायावै मा दंसिनाय बा सुमसग ग्रैखे सुमसग खायावै दंगै माने आचाय कथा माने यागलो बा ख्रिस्टान माने यागलो इनकेस बसे पहरो हिमानि नि बाक्सा वानसगो बासा पिया अमया पहरो हिमो माने न बा तमाबो जों जेप्रो सुमसग खालायो बनो जों सिवो ओसुम अमबा आंबा जायासि खालायजागि दङ खाबले हे सिवै काइदोनि थानि गिफिल माने लगे लगे नों हे अमो जाया आं काइदोनि थानि जाया खालाय दङखा गिफिल माने अमोसे walking in the light तमने मले जों संसाराव तंसा जेसे आचाय कताल इनफानो जों मोथांजाकनो जों संसाराव दङ हानि बगै जों सुमसगनो completely जों थाग्रैमिया नों जे खायनै माने नों हायावा सगेदे तंगि मानो सालसा नों खामायाव इदे तंगि मानो नों बैनो नाइस्रेयाव इदे तंगि मानो तंगि मैया गे अमनो माने संसाराव तंसा जों अब सुमसग बेबानो सुमसग हायबानो जों जेप्रो अमहाय वानसग जागो काइतो आं जाया खालाय जागोखा नै काइतोनि थानाय किफिल माने बसे walking in the light or तमनाय पहरो हिमानि तब जों स्टोरी जों पेराबल साइ माने रुनथमा लुक चैप्टर 15 आरो प्रोडिगल बसला कगनायनि कक तमनो जों सिउ
bupani rang pisa nawi jaga sompoti phalui bo thangka apro chawani krikya wok ada charomani no chawani sengkha uloke bo kipilka ang apani thani chaya khlaijak kaitani thani busaya khlaikya ani apani thani busaya khlaikya bono kipil thang pisnai selengke pana dongsinai bano busah ni yasa yapa nangsinai ebenang kipil thangsinai haine goshi wi kipil baimani bono pohoro himani ngeseng bo omo haina jepro chung kobo nang chokona nungroi jaka ha omo ba angwa judas khlaijak itong khable ani apa kosto nangjak nai ani apa kaito kosto nangjak nai angomai khlaika ke nei bono siwi ang kaito ang nakasidi uchaya ni nakasidi nei kipile phaimani bono pohoro himani ke bujibai kena gete tabukrondi ang tiksam no mabuzuk snai teman le kabang mo borok bul busi hani bagini ang sau background busi nanga teman le verse 9 of 5 mo verse 8 by 9 ang pon nai chini sumso gerei hnei gemeng no sake jeng sak no bamdewo hake chini thani goi gerei ni je boro ani thani sumso gerei nei sanai bo sak no bande masik layo boni thani goi gerei tamne mele jeng sumso gerei jeng ket asai ketal ngmani yagulo go chini thani jeng sumso khlaya wi tongi meya taburondi no nang je se ketsang ke pana tini phare roteng nang waibrei waiba pana huwi ketsang ke roteng salai salta phari angke haina dula angpui na geseng nok no sabrung nang seng ma phar haible engka omo haina seng sengsaro tong temane ba kai nok dula phaiba phataro dula tong ma bai dula phai haible engka o sengsara ka soitani yago o sengsara ka sumsok bai kaplan engka seng kai tor chunok keseng ke huwi roka boni theiba jepro chung bono poitok lai geseng huzak chung keseng ungza haipana chung sengsaro tongo hani bagai chung hani hai sumsok chini thani nangphi ungphi sumsogo sengsaro sengsani sumsogo tongma bai hani bagai chung moi tongmana kai jisu kristo bo pito no samani tong nang teituk ukjak borok tukuk phinani nangya piaba yakung sukhe nang nisa yakung su mane tabu mane seng chini daily life chini sabro brung ni tong kusungo seng keseng ke kaitani kok thai bai seng poriborton ngai seng tong mane engka teituk ukmani ke jisu kristo chungno sumsok ni yakni phiogui ro mane ba sumsok ni asai ketal ungroi ro mane repent ngai chungno mane bor theibai chungno susai ro mane bor angka teituk mane piaba teituk bai mane yakolobo chung yakung sunani nang pinai mane sabrong brong chini tong kusungo chung kaidani kok thai bai chung kufur kusung khlaijagei chung tongmani nangnai get tabuk kaito bupa bai busa ni je kereng lai mani obo haina tabo kaitor bai Christian rock ni bohaina je pro busa bupa ni against so mungsa khlayo bupa saja yeno sam khlayo borni fellowship kaham ngi meya pia ba bupa ni musuk tei busa tongu aplong ke fellowship kaham ngi dom omo haina pia ba je pro samung haya khlayo kogna yangi derai robo keno bupa bai busa bujagui phano mano khorai jagui phano mano boipa ngai mano ya boipa ngai mano phiaba borok khorai jagna ga omo haina chini seng Christian robo apa kaidor bahina seng bobai boni kogna ya ke tongkang ke seng fellowship kang kerungi tongmaya temane male seng bekhawo mungsesek omo tongnai haible nang je haya khlaila nang kogna ya ke tongkang ke deraja khang ke nang bekhatori kaitoni thani phaimiya bupa besara bom haina samung haya khlaiwi deraja khang ke bupa ni thani bekhatori phaimiya gasung bo omo haina ge oro tabok tomaisa verse 9 saw
verse 9 no sao piaba jeng kaitoni thani chini sumsok rok ko sike bo kok narugei soi ke nainai hake bo chini sumsok rok no nakarnai pia jeng bebak samang hamia klaimano susanai jung nakarnai oro kabang ma angsao angsa kapilano o verse no kabang ma boro bul purunggo bul busu bul interpretation klai bul onobat klai or English also, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sin and to clean us from all unrighteousness. Ge omno bahike bul prungbai himale oro sawo jeng sini sumsong no go shikangke kai to junu nakarnai. Ge omno prungu sumsong go shedi. Ansrai probo ang college pore probo mo haino sumsong go shedi nai pi kungo buzaka sumsong go shedi re kabang mo phairu piamo sebana suja ang pilana saka first John suja monengka already Christian engja already kaitoni busa engja already asai kata engja nge omo u morke thangoni bagai sumsok goseka ke mutangjak nai u kokya morke thangoni yogwani u kokya mo tumangke sengkai toni busa ngai jepro deraja kangke hanya sumsok kalaija kangke sengkai duni tani gose mani apa kaitoriya apa se besa bupani tani gose mani tabono di besa mungsesen bupa jajagiyano kalai doka mani pan tokui doka angka bo kiriwi bupa bo buzawani kiriwi kari doka piaba sat gose ropaika apa ang mai kalaija ka angka bupa tabrapan ronai mungsesen bunai hai pana bufa batang bubusano hai bla busano kibiro mai okay buk okay te omo hai ta khaisidi waisi su bujawi te khaisidi te ta khaisidi nge salsa ba ontor kanang tongnai ten dino ke baba gedi paite pidi baba hai paite pidi pogi thangnai busa nge bufa bu pogi thangnai hede nge omo hai na bufa bai busani halok ni koksio kaitor by sumsokni kokia. Because a person Christian as a kaitor ni besangai sing sumsok klaya a person go senen nanai. Baike te pila nang saka jepro haya klaya jeng bonita amo ani hani yable ne kaitor ni thani kipil mani bonus walking in the light mane pohoro himani. Ke u sumsok gosip rong ke kaitor oke saya kelai kaba tidak kelai sidi wasisu buzak ipan mana khorai jak ipan mana hai banan jeng khorai jak muibo buzak ibo jeng relation tuma gerungi thangpine halok kahang ke bozak pine biya ba gosi ya ngi tongkang ke halok kahang iya nai teman mole abo kaitor ni thani ya nini thani bukhaje prono ongtong tonai piaba gosi paile angke mana situation je papa enten nang je pa punishment pa manten hai pana pai pila ganang halo ka ngai tong pima piaba gosi angke nang no kirire ngai tonai side silang no siwi de buzak lang no besar khai inda semusrai pro hai okay fellowship kaitor fellowship ngani kaham ke tongoni ke sen tama pila sekan bobai baksa bo ketharba seng bo kethar ngai bai ke kethar eng Jesu Kristo bone thri bai sung suwi kethar klai ke tabo jeng kethang ngai ngai Jesu Kristo sung mo thangai ro kha bone thri bai susau 이게 좀 fellowship 만에노 카tung 카자 ke kaisa bai kaisa tonglai mani chuba lai tonglai mani haya chaya pro bag lai tonglai mani mono fellowship tabok noni busai buhino tonai tongkang ke bande wi tongkang ke cheating klai tongkang ke
Ngakaba Buhui Busaino Bade Donka, Mana Chiting Clay Donka, get among nine. Aro Khatung Makere, Khatung Makere, Dongtong Makere. Hoitaba Busai Sia, and even see on once of Buhui, have a bonnet Bissing on a Khatung Makere. Besai Mahina Busani Ketre Bahina, Besai Bushia, and I happen upon him Bissingo, Khatung Manikere, or Khatung Manichinis, creating it. Like a ball fellowship. I guess some behind her. Kabu Kesson kind of by Tongia. Some Bino, Bande way by Podreport, almost like Tokai don't get Sinitan Khatung Makere. Some kind of by Kahakison fellowship in the Maya. Hanibagi, some Jepro. Sumsok sengsara tongsa ba sumsok khlaijak nai bo kotor kokya haibuna khaidam thani kipil mase kotor ko bo naisingui tong kipil ten sabale bupa bo bupa busano naisreba koisa naisreya busa hanya khlai tong kanke bo haike busano haromano bon bupa ni cinta aga busa kipil phaila anke bupa haite khatung nai te tongba kri ga omhaina seng kaitoni busa ga sumsok khlai kanke kaitong naisingui tong Bopro kipili paino. Teman sang kipili angke seng nak kaito by Charlie thang. Seng kaito ni thani goshen nang nai ani chaya. Mane bukha by ini ang salian. Goshe mane ta bu. Ini kaito chazagya ba ang bu omno chazagya ne goshe mane. Kaito ani apaka chazagya ba ang bu chazagya ne namani bono. Jepro kaito sa omot saya saya ni humane bon goshiman get jeng tabong grondi kaito les sai dong omot saya ai bana ngaro thangin dong ngaro buskang ako gini dong tomang saya dong ba ni omong confession omong goshemani ni jaya ane goshemani nake takuro bukuro bujibai kana asuk sora nake jeng kaisha no kini sawidang pairosiona pila purpose ba na hormon kabongka ukok tumni na hormon tomni bagi sujak omongka some no fellowship kaito ba ke fellowship nai but some kaito bising tui ba ke some fellowship klai nai bono tui samani ke buskango some tui amarok no some seng lai china ke asakina tini pairos nai hamba buga kaito no hambai ro nang seng no ni kok no purungka ni kok thai rok no bujina ni phan roka kaito no hambai tebe omai kana sono purungai tamri nang phaya sak jora ini kok thai besim krak mangani bagai hai ini jot na o joran nin thania pare bukla jisung bai sulisan amen hambai sotono